Meka mreshamburi nawa muhepu muri. Arikane miangu kushavi ndo kwena muhembu matona. Bumwa kondo pena miombura. Mumbura njobenji. Miangu taku kodopenda dwana shemda pitireni. Ushana shembo grade 11 anu ASA. Chino shitenga miangu kupotho ndo kuwo kushavi. Wathekama wapenduka wayako examen lokala wakashangu examen na yue. Ngoku vada uri yoshino oshitenga muna peno ana shishi vambehe na varo kutheka mukashanga uriri oshisha vari kuimba mbatona ba ungura na wave patha. Congratulations, I'm very very proud of you shishiri pino nyune amena ushavi kaupupu ondo marorero ndisho examen anu o marorero ye kurora kushavi hapo wapura tena walesa wakongorera wakaenda kumurungu no kurihonga pointe okusha monao shua patha ndo kofi. Very very proud of you. Pothia nambano no kuno kupatha po kuno kutona mo ke hapo ndondo yo university po college kona kukara no mundu kongoto yo shina shwari moskole kako mena rugusha vi kona upova assignment ave upovi una muthuku ngura otausha vi mweta kethere nushu hena kurina no shomundu outheu waduna ono ogusha mohiti mondondo yaro yondu nuno hoko na uka nomba teroshina shwari na yoru kuru moskole ogusha o stress o anxiety peke now ogusha show shavi imbio virimbo mavikambo pahogusha moenuka okuhingira kuna one mena shavi show hena okuyenda ku counseling apo show hena mundu kumwe no kuhingira kuna yepo nganda mapeo kahakana kuno mapangange hiriwo mena je wapama wa stressa mena je vino vingi mavia autokuno shikariha odo hablinde mixwa vina vihembi biro vivi koruturwe shumundu kumokuru ogusha mona no peno vina karibe mavikeri kana kengetha kuingongo hena watona wena bado pena mathuku okudemuna ori hahida meshu ogusha vinei mena rohoni no madenge no vando vengi mambo mavihingire kamawa o tu mori aruka mumunyo omuno gusha vi wamoshi poroporo mena gusha ngova ovandu ponganda rumwe aper mukano mura mwe mashivia biso veyo ba konanjo mbatiro moye wetu ngoro thimari yetu twakonja meho mambo mavi mena gusha mundo hono madenge mamunisha omoro turuveve mona ori hahidarikana mena gusha vishweri hahida konoka enda kumungu munyowe kamandero boye peno dona mkola tausha mweta ekethere takusha vi opipo moka pahombatero kusha ukaende kumungu munyowe nuno paho counseling kovanene atutukano anashe atuhombo anashe ondo mwashingo uno munyo mafuku hupa tausha vi mwenene kumuva therapy kusha mapathe makaende kumurungu okuhepa matoha kaenero kwao.